Hai bayaro noronai to kobro kothma YouTube channel phaidingke tini kaisa oma hai topic kahma je Gandhiji no baike bothar ka sabo bothar ka tai botangai thinani nangka boro thikya bosono thikya abosung kok salainai 30 January 1948 ni salo 5:17 minute tami tongpuro Delhi ni Birla House ni je Sardar Vallabhbhai Patel bai bor meeting khlainai je puja khlainai ni hininai Birla House ni nongkori phaiprung gano Gandhiji no nothuram khuluma haike waisabanyo pistol surainai 3ta guli Gandhiji no kogirnani nangka tai Gandhiji guli rjaginai haw kalainai bo heram hnei kai thinani nangka phaidingke Gandhiji ni biography haike Gandhiji tangka thikya bono nathuram tang bathaka abosung kok borok kothmatei salainai Gandhiji je Birla House je puro bo Sardar Vallabhbhai Patel bai meeting khailai tongpuro yang puja khlainani let nginai tongnani nangkha tai bono nasing cholai tongnaikha je puja pat khailani ni bagai tai Gandhiji bo agino sangbaria saimanja khnai salayo je bono bothanani bororok nai tongo khnai tai Gandhiji ingkha bo kunu dino security guard bo nanani soya tai Gandhiji ingkha bo tamo kok sangangke angasa azadi ni bagai angasa sini borok ni bagai sini hani bagai khasigi tongosino abai khasini bororok je borokna hamjangnai rok bo kunu dino security guard nanya hnai Gandhiji bo kunu dino security guard nanani soya tai hapino Sardar Vallabhbhai Patel bai je Jawaharlal Nehru bini bitop phuno fuji rongno police rongno ke duty rei tonani nango tobo phuno Gandhiji tamo saka hapino norok ano je police fuji roke je duty return phuno jamai malani phane rong ke checking ta khlaji hnai Gandhiji sanani nango je Gandhiji ni boyo sujak nungmani a boy ni kahini bo hongke tamo ni sujak hangke Gandhiji aboni sei sigang akhini jaga no attack bo khlajaka ta Gandhiji ni je kok samani ke obahi bo ni sajaka je Gandhiji agini simipuno bo theinani musungjagai tongo tai bunyo sawo ang bahake asa jora pasi tongkha ang bo sak lasimi sinchano hungo ang je wan sogeni hini Gandhiji bo bunyo sanani nango tamni bagai bo sak ang tam philia ang tang lasimi sinchaka tongnani nangka hnai Gandhiji sanana kangke Gandhiji je puro Bharat Pakistano je bagai re puro bini belai kheno bkhao dukungjak taya dukhu manjang ni bagainyo bo tangni thilia haihne bo sengchisung sanani bo nangoni bo sajago tai o Bharat Pakistano bo bagai mar puro bini belai kheno dukhu manjang ni bagainyo te arono belai kheno kelengkari phayu tai Hindu Muslim bo humjagnai afroni simino truk ke sengainai Gandhiji no bathanani bo surung layu khajang tahutai buksong angor tabuk je kok sai tongono bo kuno Hindu dharma Muslim dharma hnene ang kaisa kuno abai sanani naya angka kaisa o gotana no tise sai thanani nayo obo angka kuno dharma no belebet khaimani ya ini o ahimsa je andolon tamo Gandhiji ni o ahimsa andolon nungkha je jatini jatpat mahnya tai dharma kormono matiya je sung boibai sato pito khlajak tongkha tai sini jaga sini rights rok sekjabake sini political rights sing sini economic rights sing bebak no sekjagai tongkha ke apro je saya sugya je satok jangnai rok borok kha ahimsa ngnani nangnai nung tuma bukung bara handi tuma podre pod jat handi tabo sini ko borok sana thangke sino Tripura bahanyo na nangnai je nung tuma zometia molsom kapeng garu de broma handi tuma riang handi be bangusung thangsa ngnani nangnai je o ahimsa ni sika hangke obono sung kuno atui jatini tai dharma kormoni aba haike sung kelengkari yawoi sung ahimsa anginai sung jotono thangsa ka tonginai je kuno borbai fight khainani nangnai tai obanongkha Gandhiji ni bo andolon tai Gandhiji orno bo success bo nukjanani nango habino bo last hangke je Muslim rok bai no bo
thamo goi thangsaka tonani phono bo toni maliya teo jinna Muhammad jinna angkha bo asangmani ni borogya te aboni bagino belai kheno je koklanya nangkha thelenya nangkha thanglanya nangkha yorogya ku yawoi Gandhiji bo Pakistano yakare rnani nangkha Gandhiji bo saimano bono bothanani bagai boi borok sai togoi tongo hminai hapino bo je binaro je phani rongno chekta khlagi hminai saja tai bo thnyani segangdro gonda kaisao je Sardar Vallabhbhai Patel tai Jawaharlal Nehru ge bor kok salaipuro bor tamo kok salage meeting khlailai ngke je Pradhan Mantri hai ka ba Home Minister no bo obai kok sai tongna nangka je minority je borok kom jonsoko kom rongno bhage basirnai bhage desa longnai abai samangno gonta kaisa je pasta jortana nangka tai onyo kok sainani bo nangka tai bono je buri rok bono lata sungiti tinai aburi monu bono khub gorib phunuginai bono isara khlaiei rnani nango tai Gandhiji monono ringhorne bo sanani nangka ang jepru kethang tongkhang hangase ang norok bai puja pat khlaimanai hninai monono okok samani bo belai kheno important bo at thynani kokjanani ekmatro 10-15 minute sekang bo obai kok saunai sajagu abono belai kheno wanama sincha je Gandhiji bo sengsisung thynanai mane hekeba bothajang naimaro bo belai kheno saimano tai aboni bagani bino kok these belai kheno nangni bo sajagu jibai malani phani bororok tai bo kobama tongani nango tai malani phani rongno Gandhiji bo tamoni saire ka hangke ang jodi o prayer heke puja pat ang khlai phai kathang tongkha hangke norbai malai phirana hninai sai kalang thamana bo belai no wanama sincha ni sajagu Gandhiji ingkha protidin no bo sarikni pasta tangkha hangke bo bini agrao no khlainai bo jotto borok bai kheno bo puja pat khlainai boirok porinai kok salani nango te puja pat khlainai nango te adimi kho bo let ke sogini nangkha bo sogoi kya 5-17 minute bo puja pat khlainai hinai himai thangai tongpro hangka no je Nathuram bo je check khaije gya angma bake sujung manane bo pistol kaisa talang thangai nai je Gandhiji ni bwskang bo thangai Gandhiji no khulna nai ma ke khulmoi nai tai bini ni sinjago je abrei bono Nathuram no ma khulnani mana khlai bono kono nai phung hangka no je ani abrei no Nathuram dagari khiklai rebai payment pore hangka no Nathuram 3ta guli bini khaklabo koginai nani nangkha Gandhiji arano klainai Heram ni bo arano jib sonani bo nangkha January 1948 ni je sonono je Nathuram Mahatma Gandhi no kogoi batharani por 5 jona mili lainai planning khlainai bor bumro perkha ni sajago abonje sikang belai kheno Mahatma Gandhi no batharani khep nalijakni bo saimano tai Mahatma Gandhi bo kahamkono saimano ang bunyagano thine buibe kokjana hini bo saimano hini bo sajagu tai Nathuram ka bo 20 January 1948 ni salni dino bo bini 5 jona je obahai borok baget miline borok planning khlainai apun jiminno borok chance Mahatma Gandhi no naija padi hingka Mahatma Gandhi kha belai no borok kaham hanjagu tai bono belai kheno honor hake respect sara wal to bornani nango bongkha ahimsa bo kebono hingsa khlaya borok tai bo belai kheno borok kaham kebono baka sabanya naya tai abo ka singkatal kok sanan nangya Gandhiji kha borok kaham abo sungjotono saiman laijak tamokhe basu borok kaham ahimsa lamao je himi tongnai ba bobo ulta tangai hingsa ok klainai boibe guli rijangani nang tai Nathuram bono 3ta guli kogi pemeni pore tangai hisapun kiriya botai tangai khari bo thangnani naya heng bo tangai soi no je bina pistol no yapari surrender khlainani nang orono sini sungmung tongo sung khnawo keboba je Gandhiji belai khena tanasa belai khena soitan nei robo kebo salayuni bo khnawo tai Gandhiji no Nathuram botharmani belanya sakahni bo baksa ni khugrogo salanye rok tongo tai Gandhiji bothajana nin nango abahai robo salayo tai Gandhiji no bothare beleng kahamangka abahai korobo salayo hading hengke obo tamgoi bothama kalaikya tai
bo tangai bathajana klaikya abo sung sukroboi thanglainai sung jotono saimano 15 আগস্ট 1947 সালো ভারত স্বাধীনতা অঙ্গ হনাই তাই ভারত স্বাধীনতা অঙ্গই পাইফুনো যে গান্ধীজি 30 তারিখনি যে 1948 সালো ব গলির জায়গায় থিনানি নাংখা তাই অবংখা যে ইংরেজ রংনি যে হিংসা খাই কালাং থামানি ধর্মরনো তিলাইনাই ধর্ম যে জাতি গতরনো তিলাইনাই যে ইংরেজ হিংসা খাই কালাং থামানাই হিংসা অবতাবো কোনো পায়াকো স্বাধীন মানপন হনিব সাজাগু তাই নথরা আমা খরকসাব মহারাষ্ট্রনি ব অবাহাই যে ধর্ম নতিনাই যে বেড়াবেট উংথানি বন হিন্দু মুসলিম হলাইতেনি শিখ সাই হলাইতেনি ন যে মহাত্মা গান্ধী ন ব গুলি কংনানি নাঙ্গো তাই মহাত্মা গান্ধী ন যে নাথুরাম বিনি নজর তিখে তামনো বাহাইকে নুংনা নাকা মহাত্মা গান্ধী ন যে থুরুকসারनो ফান্ডিং যে রাং রমানি গাंके যে गोबां রাং রজাগো তাই হিন্দু রংनो हंके नजर कम खलाइजागो आरो बिनि सब समयनो बिनि हिंसा बारिनानि नांखा ताई आरोनि बिसिंगो जे इंडिया बाय पाकिस्तान कगलाय तंलायखा बा पद्रे पद हय हलांलाय तंलायखा हापिनो गांधीजी इंखा बकुनो आबाय खायनाया मेथानानि नायो ताई आबा हायरनो नुगैनायनो ताङै जे पाकिस्तान आसे खागलाबना जे मुस्लिम रंनो ताङै आसे का हामजाक ताई जे हिन्दु रंनो हमके ताङासो सांनाया हनैनाय आफ्रोनि सिमिनो हिंसा जे नथरामनि सागो अंगनानि नांगौनिबो साजागु सो 46 नि सालो जे 5 गानिवो जे गांधीजी प्रार्थना खालाय दंफोरो आफ्रोपुनो से गांधीजी नो जे साकुर बाखियो रैबो थानानि हनैनाय नथराम थांजाक ताई आजराव अंखा बेलायखेनो बरक गोबामा ताई आ बरक गोबामानि बिसिङाव थांमालिया ताई रमजागै थानानि नांका ताई गांधीजी अबाके खालायरेका बनो तारमदि बनो फियोगैरे दिहनैनाय गांधीजी सामा बायके आ जे नथराम न फियोगैरेनानि नांकानि ब साजागु गांधीजी तामो वानसो खंके बनो समयरेदि ब काहाम लामाव फायनो बनो काहाम लामाव फायनो बागै बनो समयरेदि ते ब हानि बदल गान हनैनाय जे बनो आप्रब फियोगैरेनानि नांकानि ब साजागु अरनाथुरा मुंका गांधीजी न बेलायखानो हामजानाय बरक बेलायखानो मानिनाय बरक हनैनाय साजागु ताई गांधीजी न बेलायखानो समर्थन ब खालायो ताई बेलायखानो बा हामजागु गांधीजी न हनै ब साजागु गांधीजी बे बहुत बार न मालायो बहुत बानि हिमलायो बेबाक जागना किनो बनो फान्डो गांधीजी न लगिरो अबा हाके तंनाय बरक से ब ताई गांधीजी नि ब बेलायखानो गानानि बरक नि ब साजागु ताई ओ जे नाथुराम ब आतुमसा ताङैना सिलै थांगा हांके जे अहिंसानि आन्दोलन खायलाय पुरो जे इंग्रेज दक सुखिलि सिगिरि मानि दङ जे जात पात नति ताई धर्म कर्म नति लायनाय बर आज जे सुखिलि सिगिरि मानि आज जे सुखिलि न बिनिया नथुरामनि आरोनि कायगेनि बागै ताई अबा हाके न बिनि जे नथुरामनि सागो नासलेमु फानिनि नांका एहो नासलेमु न जे गांधीजी न गुलि कगै बथारनानि बारता अंखा ताई गांधीजी इंखा उनो 80 बছর বয়সন বুড়া आंगनि ब थैनानि नांकानि ब साजागु गांधीजी न गुलि कगैनि बथारै पाइमानि परे नथुराम न जेलो दानानि नांखा ताई जेलो दामानि परे गांधीजी नि बसला जे नथुराम न जेलो थाङैनाय सोङैनानि नांखा जे गांधीजी नि बसला देवदास गांधी ब थाङै ताम हनै सिंगांके नोंताङै आनि बाबु न गुलि कगै बथार हनैनाय अ गांधीजी नि बसला देवदास गांधी ब सोङैनानि नांखा नथुराम न ताई नथुराम साका आं कुनु महात्मा गांधीजी बाय आं कुनु व्यक्तिगत शत्रु गरै बबाय व्यक्तिगत शत्रु गरैफोरनो आं कायसा बबाय जे राजनीति नतैनाय शत्रु दङ हनैनाय साका ताई आबाके सायपायमानि परे हिंगांके न नथुराम न फासि वार्डार ब रजांनानि नांखा तामखे अरो साजाकपिनानि नांगो जे नाथुराम जे वानसंमानि आबंखा बेलायखेनो जाया हनैनाय साजागु ताई गांधीजी इंखा बेलायखेनो अ जे नासले लायमानि जे मुस्लिम हिन्दु हलायमानि न ब थामौनानि चेष्टा नायजा ताई मोहम्मद जिन्ना जे मुस्लिम लीग नि जे कटर प्रेसिडेंट ब बायखे अनेक न महात्मा गांधी कक सालायखौ जिन्ना बायबो ताई अ जिन्ना अंखा जे किसिसापनो महात्मा गांधी नि जे कगनो नाना सया ताई खाना नाया
তাই মহাত্মা গান্ধী খা বেলাই খেনো চেষ্টা নাজাক যে মুসলিম হিন্দু কোনোদিনও খানে নাইয়া তাই পাকিস্তান ব কোনোদিনও বাগনো নাইয়া হানি ব সাজাগো তাই অরণ নাথরামনি যে বুসিমানি হিংকে বলুন খা যে গান্ধীজি বেলাই খেনো মুসলিম রং হামজাগো হিন্দু রং হাঙ্কে হামজাগিয়া হামিনাই আবনি বাগৈনো আং যে গান্ধীজি নো নাসিলেন নাকা যে বক্কা থাং tong খাঙ্কে বতেবস মুসলিম রং ব মাই নাঙै थांनानै नांनायखा তাই হিন্দু রং হাঙ্কা মাই নাংয়াংনাयखा হনিছে आं बनो बोथारना हनि वानस हरनाय अनथुराम ब सानानि नांखा जे पुरो अ मोहम्मद जिन्ना जे गांधीजी मानिया जे पाकिस्तान नर नानि नाया खांने नायां पुरो हिंदू बाय मुस्लिम आसके जे जुदं नानि नांखा जे हजार हजार बरक थैनानि नांखा दा गांधीजी आबनो मुसुं जाग्लिया ngैनो ब नांखा बागा सिथं हनि ब मुसुं yang तुतुनि ब पाकिस्तान बागै मारखानि ब साजागो गांधीजी बाहायके अहिंसा आंदोलन तैनाय ब बाहायके सक्सेस नुजाखा हांके बाहायके भारत स्वाधीन खालायमाखा हांके अरन जे बिनि जे सोलोंमु बिनार सोलों जानाय ब मानो हमजागे ब मानो जे पुरु बय अन्य बर फायनाय नन सातक पितक बा रंपरे सपरे अटिचार खायके नन निनि जागा जुमि नाफाय दं फायके हांके आपर जे सिया जिसु saya suya puno tongdi bor apro hangsa angnani khanyani nangdi hninai bor apro oshikha ganiji phunugo irmani klai ubo hninai sajago obo ungkha ohingsa andolon tai ohingsa andolon no ungkha kebo phuno aptini ani hlani krei जों सुदु सिनि नाहारमं थांसा तंगायनाय जों सिनि देश न रखा खायनायनि आबनि आन्दोलन ungkha अहिंसा ini अहिंसा जे आंदोलन तामो गांधीजी नि अहिंसा आंदोलन खा जे जातिनि जात पात माहनिया ताइ धर्म कर्म मातिया जे जों बयबाय साथ पित खालाजे तंखा ताइ जोंनि जागा सिनि राइट्स रक सेकजाबागे सिनि पलिटिकल राइट्स जों सिनि इकोनॉमिक राइट्स जों बेबाग न सेकजागाय तंखाके आप्रो जे साया सुगिया जे सातक जांनाय रक बरखा अहिंसा अंगनानि नांनाय नों तमा बुकुं बारा हन्दि तमा पद्रे पद जाथंदि ताबो सिनि कबरग साना थांके सिनो त्रिपुराव बाहायनो अबाहायनो नांनाय जे नों तमा जमैतिया मलसम कापें गारो दे ब्रह्मा हन्दि तमा रियां हन्दि बे बांसों थांसा हंनानि नांनाय जे अहिंसानि सिका हांगो अबनो जों कुनो आपति जातिनि ताइ धर्म कर्मनि आबाहायके जों केलेंकारि यावै जों अहिंसा आंगैनाय जों जतन थांसाका दंगायनाय जे कुनो बरबाय फाइट खायनायनि नांनाय ताइ अबनंखा गांधीजी ब आंदोलन ताइ गांधीजी अरनब सक्सेस ब नुजानानि नांगौ हाबिनो ब लास्ट हांके जे मुस्लिम रक बायनो ब थामगै थांसाका तनानि फनो बतनि मालिया ताइ जिन्ना मोहम्मद जिन्नाखा ब आसमानि नि बरगिया ताइ आबनि बागैनो बेलायखेनो जे कगलाnya nangka thilenya nangka thanglanya nangka yogia kuyawy गांधीजी ब पाकिस्तान याकारै रनानि ना फादिङै खान ताबुताय बुकसं नरक आनो जे गांधीजी बाय नथुरामनि काहिनी मोटामोटी बुसिमांखा नांखा खायो नर ताइबो भिडियो काहाम आनि नाnya मसं आंका लाइक कमेन्ट शेयर ताइ सब्सक्राइब बेल आइकन खाइन तापक दितिनि बागा सुनु सिथों जतन न हामबाय ताइ खुलुमबाय जा।